Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi Rahmatan lil Alamin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du, sa'adatal kurama wal ajilla, para alim ulama, para masyayikh, kong langkong majlis keluarga Pondok Pesantren Kebun Baru beserta seteja keluarga besar, semolja pimpinan IHM Palengaan, sejukan sepetan kaula molja akin, seteja keluarga besar Haji Rohadin, sekelerasan sore hari semangkin membeda acara pengajian rutin IHM. Sekaligus selamatan atas ampon lastarena akad nikah antara Nanda Muhammad Alwi sareng Siti Maisarah. Semalar moga tetia judu baris dunia akhirat, sesakina mawaddah warahmah. Seteja epu-epu muslimat, Ikatan Haja Muslimat Nahdlatul Ulama Palengaan, seampun rutin menghadiri pengajian malar moga sajana tambah istiqomah, sajana sehat, paringna lanceng umur, takah hajat, topotona teti orang muljah. Alhamdulillah, siang hari semangken pertengahan bulan Rasol Rabi'il Tsani atau Rabi'il Akhir, peten kaula ajunan ki iparinge sehat sempat. Alhamdulillah ki kenceng hadir. Semalar moga para ibu dan guleban panjenengan si kenceng hadir gak dinto bisa selalu memetik manfaat hikmah barokah. Karena apalah daya minabitan guleban panjenengan gak dinto odik yalam dunya tak mabenya amal bagus, maka cek nyarian abek nyaman minabi ning alam dunya. Karena pacet minabi ning alam dunya gak dinto tempat tak nyaman, tempat lesoh, tempat nambah ibadah, montoro nyaman aku laku ning akhirat. Mantan nanyar nega mangkin nega nyaman iki nyaman nani kadabuna ulama, az-zawaju farahu syahrin wa ghammu dahrin. Az-zawaju farahu syahrin, orang akabin gak dintok debuna ulama pungana sabulan, wa ghammu dahrin sosana satahun. Eki teti pungana sabulan, sosana dari akabin seceknya mana kak dinto sabu, ada lesoh, ada payah, abak lesoh-lesoh malam yang siang surau silaturrahim dari pihak keluarga laki, di pihak keluarga bini juga silaturrahim tak bu ambu, tak lesoh. Anapa? Bunga. Orang ni kamun bunga pakalar payah tak ikresa. Bener? Coba ambian mon bunga dan sebarang. Makelah tak ada orang misem.
Makilah ada orang mesem. Anapa? Dalam keberadaan bu ngending ngaresan bunga pesen kepek sampai sambian nika makita ada orang ning jalan bunga mesem tak buang bu. Nika nyamana orang bu senyum-senyum sendiri. Acorak yang ibarengin beda bareng jin. Egi bunga. Sosa sebalika. Orang sosa kak dinto kadang kalakona di luar nalar. Masuk ke jeding. Abek lemari buka ke lampina. Nengoning lepas nongkok. Karena nakana hajat. Pasti tok-tok ban keluargana anak antabraan bedi pasar pelengaan. Biasa namun anak kak dinto para Rabu pas cak tabraan saya pikir beni sehat dah. Tapi matena. Matelah jadi paha loncak langsung ibuka jedingnya pas ngocak mayu mun mangkada laki nebah ngocak pasang ke lampina. Ternyata saya keluar ke lampina tak yang anapa karena berbantaker sosa kelakuan di luar nalar, bunga kelakuan di luar nalar. Pada mantan anyar bunga kelakuan di luar nalar. Sok tak masuk akal luar. Saya kelakuan. Akala, akaja, acak kelicak persis nak kanak kurang. Tangki. Abang gitu napa duma kita ngaku aja lemare. Nika gimana anyar? Alhamdulillah tin biasa. Ya benih yang niat cong-cong beda nah. Engki nikah mantan bini alhamdulillah. Boleh curiga jak mantan bini tanang apolan banyak mahendin. Hina. Kan banyak biasa mon mantan anyar kan jat banyak nih kan iki. Kenapa? Karena mon orang mantan anyar bacet adan dimin pada sahabat Asmana Abdurrahman bin Auf bu. Masih ada bu? Abdurrahman bin termasuk salah setong sahabat dari Sapolo kak dinto saya masuk surga. Ada jaminan nih bu. Al-mubasysyirina bil jannah. Mun guleban sambian sampai makin tidak kabar. Cek masuk aja de remak cek tak cera cek tak kai apa tidak ada remak. Sosang tinggi bogi. Abdurrahman bin Auf kak ditobo ternyata ikalampina napa IPP pokok ning badan kak dito bede bekas kekuning-kuningan dari minyak zafaron. Minyak zafaron ni kanyi tak genging angkui orang laki anapa bolana gila tak genging minyak zafaron tapi ternyata mun gangkui mantan bacet soroang anapa makle aten periksanin sarang kanjeng Nabi ini kenapa ning koning nikah maka pas mator Abdurrahman bin Auf mator segak dinto tazawwajtum ra'atan ala wazni nawatin min zahabin abtina kanjeng Nabi mari akabin bandreng bini majar mas kabin rajana sabikina korma emas jadi kenien pada ban bikina korma keng aropa emas bi abtina bajar kak dito kanjeng Nabi narema jawaban ketika dinto pas adua fabarakallahu laka malarmu kesampian perkawinan tereparingna barokah keng etrosaki ban kanjeng Nabi aulim walau bisyatin asalametan ki sambian mun akabin tikel make kun nyambeli embi ning setong okor naring Arab embi kak dinto keni bu keni lain ban kula ban sampian mon kuleban sambian nikah mon okoran orang kuleban sambian banyak kan lu mon nyambeli embi nikah pon maksud nikah ngakan embi dutusuk pon ikok takok senga tengki derena di budina teki ga guru kita ekail derena laung ke kada mon ring Arab lebih biasanya pokang yang sakit hibiin sepokang ketibiin kan mon ring Arab wat kuat hat sehat mun reng Arab dadi mun ning reng Arab atau waf gerwa mun pas bedereng Madura kening sengkor bek ngaltok nyi anapa jejak ring tempe amo soko embi
Mun Madura ni ka sabotan niki mun Madura ni ka mun tak tempe ya tahu ya kadang-kadang ngi merongki kan lekas kelpes lekas perot lekas kelpas tak serra anak apanya ya jadi ya kakan aja kan lemes lemes kurang derem ya ibu bapak ya cek bela karena kurang gerai kok ya mak gerai aja yang terna tempe bantau tuh mau dibara Allah jak kok embiknya angak manoloh lagi namun oke wan jadi para Rabu anapa kanjeng Nabi kayak dinto makon pakon selamatan karena orang akabin nikahnya dari wal awal nyaman dek budina banyak masalah pada ban orang nompak barao mon ki bade bengkir jalan nyaman sanda pak katanga innalillah so anya ma ombok joraja bade pengumuman annasu fis sakinati sawaun fa idza ja'atil mihanu tabayanu. Orang ria mon diri muah acora tenang ka kapi acora sabar ka kapi tapi mon ledeteng masalah etemu pas buruh atau kar si asal yang sayangan si asal mas petolekoran benikun pak lekor petolekor sebinin pahi kocak dinda saya kocak aduh sayang coba bahan di masalah buruh etemu puru pas beda perselisihan satu sama lain. Nah, semakin enggak dito pompong kita ada perselisihan satu sama lain, pompong kita keriduh satu sama lain. Nirah toreh doa akin segedua nih Muhammad Alwi sarang mai sarah malar muka tetia cutu baristunya akhirat. Tore doa akin tore baca barakallahu ayo lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair malar mukle sambian sekedua nikah bi Allah iparingna barokah dalam keadaan seneng malar muka sambian iparingna barokah dalam keadaan sosa malar muka lek sambian sosa ben seneng pakun ipapolong kebagusan lemon kaderia lebur keluarga ni tayi seneng tetap cinta sosa tetap cinta seneng sosa pakun bagus lebur tak lebur keng malarat mun lebur le seneng asan keng malarat ani gelas nih tandi akal niki bi gula esa beeh nih ning ekaju nika pada tandi akal kia nika edingakin ya abah sidingaki amunyi tak amunyi gelas tandi akal kaju pada tandi akal apolong ipakatek salah setengah amunyi tak amunyi barang tandi akal ipapolong tak keduk amunyi apa boleh alwi ben maisarah pada andi akal pada andi pangatero apolong atau kar pas tak amunyi ya mangkana gula paling tak percajah mun beda orang pas ngocak sebenikah gula akabin ampon kiai 20 tahun geng sampai makin tak tokar sekali dim tak bisa saja tak bisa cak bung gambong egi pakun atau cak kanjeng Nabi sarang Sayyidatina Aisyah kibad deni sakon ni
Kanjeng Nabi ada bu le kula le inni la a'lamu inni la a'lamu idza kunti anni radiyah wa idza kunti alayya ghadabi. Kaula oning lek sambian mon perpan tak pegel ke kaula, kula oning lek sambian mon perpan pegel ke kaula ko. Sayyidatina Aisyah ya rajin Kanjeng Nabi, beliau nikah pun lah bahasa aswarga kuk laku jaring la rajin Kanjeng Nabi ki sanika apa boleh kun puk Isa. Apa boleh gunpuk? Apa boleh gunpuk Isa? Apa boleh gunpuk Siti? Jelas? Pakun mendak cocok ke eber pakun afik-fik. Apek-pek. Pakun afik-fik pakun. Ngara nyam. Pas Kanjeng Nabi ada bu. Beri lagi. Sayyidatina Aisyah ada bu, min aina ta'rifu dzalik, dari kak di ma'ajunan mak pas oning mun abtin pegel tak pegel. Kanjeng Nabi bahaja bu, idza kunti anni radiyah innaki taqulina la wallahi wa rabbi Muhammad. Min Nabi sambian berpantak pegel lek ka kaula sambian pasti ada bu, punten demi pangeran Muhammad. Pas sambian bengal lek nyebutnya mana kaula. Wa idza kunti alayya ghadabi, mun sampian perpakna pegel ka kaula taqulina la wa rabbi Ibrahim, punten demi pangeran Ibrahim. Pak Ibrahim saya sebut, Bani Muhammad saya sebut. Pas ada bu Sayyidatina Aisyah, ajal dzalika ya Rasulullah wallah ma ahjuru illa ismaka. Leres dia bun ajunan Kanjeng Nabi, abdi nami Nabi pakil bacet seka into. Keng saya tak anda kenyaman ajunan, keng mun ka orang abakun putoy ko. Angan namon pakil ja rasara. Tak ngoca, ja ko mulia. Ko mun tai ko ni ko tak mulia. Bah mole san lada bak geroman oleh seminggu bah ngak dengan ngak lengan biasa pada siku ganggu awak tada nang repuk saya kocak pada siku ganggu ni kelaki na ijak kerja Eropa tada saya jaga kerja tak pada je mun beni laki tak pada je benteretan tak bisa malah apa boleh setia yu mon ka orang atretan namon karetretan amosoa inggi bener malaran gula mangkiin daretan ni akor yu malaran pakun bededu kridu naru yu teretanah majuan rezekenah sakit tabun Allah teretana miskinan pas entar karoman teretan sesokiwa apa boleh jadi ya pakun nginjam besar ya pakun nginjam besar ko eki ko mon kateretan tak bisa. Mon kateretan abak nikah tak pas sampai abak nikah kak mukaan rahasia. Mon kateretan tak pas sampai apa kerempek sampai urusan dalam. Mon kalake puk apa tak napak bayi bisa. Mangkan jak pas terapas. Ni sokoni minta mulia. Dua apa? Dujak lah pada kerok kakapi. Dumon tak ki tanyang ruwa lambak ki retin ruwa ngening ki bang tabang mon setia du sapa sinabeng kero mon tak ki tabang rap roya tak ketoman ni mangken ni ka banyaring bini cek terapa sayu jangan sekejap minta pesa oh du tak ingat du kompoi lah berempah ya kita mau tan Genga iyo ini kaki man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa orang setero nyaria kancah tero nyaria juduh setak andi kekurangan sama sekali sampai mati tak kira di juduh
Orang dia pakun beda kelebihan, beda kekurangan. Ambian ni kasi ngunceng gula makin ke iya HM pola ambian tak tahu kakak orang na gula. Saya tahu rekun bini gula. Keng bi gula tay bakila balaan. Karena mau nega bala tak kari yonceng orang boleh. Bener. Saya tahu gula ni kay ngak napa bucon kada napa kun Allah. Bini gula boleh sekut nggak tahu ya latin na banja kira-pikiran. Jo apa ya? Lenang nang apa jangan kok. Sambian mon nyari kancah sepas lengkap kapi bisa kapi tak di kekurangan gam semua. Pangocak kota alaki ya mon tak bendreng laki segenteng sesoki se alem potran kiai apal Quran kan mati tak nemu je. Bener makin nemu tak kira ndak kia merah selake dia kia kota bini montak ratin montak kuning montak soki potran ringkus bagus apal Quran di mah aduh ya saran nah kok montak ano tak ngalak mantoh montak so duh apa yu kok tak ngalak mantoh montak soki montak di pekerjaan tetap dua apa yu orang ria yu antep yang ini lagi orang ria si andi pekerjaan tetap berlaku-laku tak ningkai pentingan yu sejuta pada sejuta nama ada je nakuk besar sejuta malau nakuk besar sejuta oleh na tak ada yu se malau meras mana je tak meras apa bucor andi besar 10 juta dah oleh nah apa kering madodok bada malau alhamdulillah makai besar ning sejuta serak ning tak luang sekali je beras tak meleh oleh na atani jagung tak meleh oleh na atani tapi namanya aman dah apa asa kata tandi bese narema malolo bada santunan dari pemerintah ingat lambak BLT bantuan langsung tunai milo banyak kena nang tenang. Wah, pun bulan Muharram, orang nyari nak kena jotem, nak kena jotem, bentuk kapi, kena ekosot, kadang jotem, masokian ben sabri, bener, ya tim kadang di sampai pak pasang, sabri pada tanding, bener. Wah, jak mau ni compok gula ni kabadah merantau keluar para Rabu nginjam besen jotem. Nginjam besen jotem lek molekna pas tambahin. Dadi mon di otang 3 juta, dekik majar 3 juta 500, keng tak ngakat guna beri niser kena jotem. Don soki ni kenyaman kan tak balik. Sianggap sokinya tak nyaman, sianggap miskin nyaman. Dadi tu nyari ya tak ning rasa ragelu, tak ning gerbekir rasa telu, jan etabeng jan cepang. Ad-dunya kadilli dunya pada banjang bajangan, jang bajangan tak ikir-pikir noro etabeng jan celeng molos. Hina katoman ni. Hari mon tak sambi nyari pun bini andi jat. Tadi mon nyari ngak ni kepakan bah legede deruyu. Sambian san berjan kapi tadi anu apa sete era pas bekerang korang keruang beli anu bekerang korang bah ngoca. Iya jang bejengan. Midi mana mo wah pengajian kan bah legede deruyu. Lagi yo. Kisah nek yo. Alhamdulillah jamun bini ada burle-burle remang kok mon morog bini Andrea engki gule engak kambuk tibi
Embuk tibi ngak nikah bon dengan lah ngak nikah bon dari peduli lebur ke pengajian maki tak ngerti lah entar. Maki tak ngerti lah en. Ibu numpak pickup lah maki pada dek tangidek aro. Longke kata. Bodoh si pah mancung sini kayu. Pah ngambekin angin ber 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 ber. Robot gue sekut yo nang ibu din. Gue sekut nang ibu din pah mancung ke TV dia ber 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 ber. Dan gula aku Arya reng laki, apa reng bini recan gula. Aduh, kadang makin numpak pickup terasa berada di pesawat. Jeng mancing sambil nekui sepanten waning daya. Moy tamoyan. Beres larang ya, larang. Tahu jadi reng mati je banyak. Dok kanda. Ya rem mendadak waruan. On laut. Jalan boleh. Ada lebur. Launan. Deki mati deki. Terus jalan-jalan tahu deh. Aduh, lebur. Mangga namun bagian papi kepanjat. Aduh, ayu terbanyak pengajian. Bian menolowolan entar. Jat peceng jat. Bini ani kayu dari peceng ke pengajian. Seragami enda. Malah jon pokok seragam. Cak lambat tak tahu seragam. Tak sekolah lambat. Lagi bah. Malah kadang guna salin seragam mayu. Kulaku muslimatan risurin IHM. Gelak bersifat ayat. Alhamdulillah gula ngisi sifat ayat. Nika orang yak berdesening dina IHM. Bik gula gelak ngocak fatayat setengah matang dan fatayat semesak kok bik gula. Fatayat dia kan nak bini sing ngode jak watu wayu. Tan gula de fatayat apa re tan gula. Tetapi gula fatayat semadan ben fatayat semasak kok bik gula. Ya semadan sedeng ngode royo. Semasak lah jak tu wan gula pikir masa apa katari ya fatayat tan gula. Pas ngoca ya mun satu wata noro ning tak kira beda si noro dengo dana korang engki bener tak napatan lori lebur ning lebur muslimatan mau ning embian kenceng ibadah remah boy kenceng hari bah mangkat tar ke Sorbojo mangkat ya Allah ndak bodo rombongan wali songo noro gitu ya Allah encan supir bis setelah sakit kopeng sing ngidingaki selawatan niku. Cok mulai mangkat sak solawat telah berada bak ampil tambu sekali. Asalawat menono. Tan supir bis telah sakit kopeng gua. Cok renggul kan sekudan kawali songo gula atanya gimana Pak? Aduh sampai tuli telingai. Kok gimana Pak? Mulai dari berangkat solawatan terus. Saya yang mikir loh yang sampai getun nih. Kok bisa ada solawat banyak seperti itu? Kok dapet terus lagu-lagunya kuah sampai saya reng-reng janjano dele tak bisa tedung kuah semenjak solawat solawat boleh solawat boleh saya tak beda solawat dan lemah lengaran lok kapi Allah Ijok ring lebih biasa solawat salah depak kerombong nagula bah ngocak sebiasa norok muslimat aduh pimpin na tak tahu solawat sekali jok kuah cak lebih biasa rame batak pada ban orang siapa ngiding aki minyak room pangiding jelatong semapun sebiasa bedekan ngidingan tempat jelatong mana pangiding minyak room semapun orang rekan apa jangan sak biasa ndaru yakin apa punten lanjut 10 menit lagi kol dan lo lanye dan siapa kol 2 angkok saya datang lah kelak wah kita tahlilan wah kau telah tak tahu sing akan kacang
tak lemah re. Ja apa bos saya bocah tanggung. Agelisang gula agelisang. Gula barak ni rona muslimatan ki buru lepas ngoncur bang. Yang todus gula kapace ki buru. Ki aku aduh. Tuan rumah lah gelak ngetek. Gula bulan tak tuli datang. Iya jarang tak tontonan ke muslimat tuan rumah. Gula lah apal mon muslimat IHM ria. Gula jad depak ke tempat setengah dua, sedang gol dua. Sebab depak kantor mari tahlilan, ki Fatihah boleh. Ki mari daya ki roat, pakai asalawat. Kadang ki pada sambut nah, tetingkok ki abid. Setojuk rutila tak nemu ning saya covid ni. Mak bocor lah mak hamban mun tebak keteker punya abik kan gue di sini. Lanjut lagi. Ada dua lagi tertulian di potra. Nek mai saro. Embian tak oleh rok noroan kabe kelu. Badang nang. Ban marono ro benianan ban. Benianan kikir. Lu nang. Mon gi nyar anyar le jak noroan ga kabe male tuli andi potra. Nang bejak rok norok. Ban mana pidato marah ke kata. Dek biasa. Seni kale banyak orang butuh asal jan tan mantan anyar melebek abid pah norok gabe dibudin tan di anak le. Maki ibu ruban kikir pok. Setiap cocok. Oh loko. Daring bini oko. Banyak ning pas nih gak nak keren ngiding lagi pon turun kebain apa le jaring sambian lah maria kabin bagi dah kuntep ketepen di sini kan apa mau kuntep ketepen rumah tak ngabas kaca boy galikan le ampun lah bismillah ini lagi nikah dua aki tertulian di potra amin karena saya nikah ini kaki karena saya nikah. Ikatan saya paling kuat keangkui mempertahankan keluarga adalah anak. Orang ni kale mau nandi putra nikah insyaallah beksakan. Sak. Jadi selake tak pas terapa si aben tak telak polan lah mikir ka. Sebini juga tak pas terapa si minta telak polan lah mikir ka. Anak mun gun wandu anan le bedeleson lagi ya. Leson iya ki anyar. Ndak budi lah som ki anyar nih kor lejak minta bintang ban bulan ban le meliaki ya ko lakko san lamaringan dong minta bintang 7 pelengan tak meliaki je bintang 7 le bulan pelengan tak meliaki je tak meliaki doh mon ki nyara anyar tak tandung tak kare kurang ajar betore batone ki kiri dan lebat bi abid dan tandung bah ngocah tak ngabes mata jadi salbur seneng le biar mon di anak le laken bian jon seneng jon lebur anak apa pelesoyen ring tua bila depak ka Roma ngabes anak seger gula makin leso ngak nikah gelak ngisi pengajian makin ngisi pengajian mari nemang kata kelampes bengkalan ngisi pengajian dekik depak kol dua gula depak karo male salah tetamu benanak gula segini siom ban gula lok jelok nyaman seger boleh leh daram banget anak segini po Arya mau bantai orang yang tak ngidingake. Lok jelok nyaman. Siom murah jolanya seger boleh. Pokon jak nyiom saya setian ruang. Jan leso. Dadi mun nyiom anak segini seger boleh.